Hello guys, mayong adlaw natong tanan. For today's video guys, i-update muna ko karon guys sa among panahon diri sa among bukid. Mo ni guys, gawan-gawan gihapon. Gawan-gawan gihapon diri sa gawas. Mo na giingon guys nga di ron uso paligon na og relasyon guys. Uso karon paliguan nay og atop. Ha? Padyo milingaw diri guys. Kalingkod-lingkod ra. Huwat rag pa kanon mi ani guys. Ang problema raman way kanon. Namong ko ano mga hanger. Ay mong bata diri guys oh. No. Napakugos-kugos. Tugnaw igawas guys oy. Tugnaw jod kasi giguwan-uwan. Yung mga bata no dire, narare da si Jayjay. Hoy Ginoo si Jayjay gaduyan-duyan naman dire oh. Unsa min taw ni si Jayjay, si Shaira nang hilak. Magdungag na pud ko karong taod guys. Adjilingaw ani. Sige na raman jud tag hinuktok ani. Kadugayang hinuktok na to. Aw, gutumon jud ta. Kadugayan. Na mo ni among kuan guys. Kaunuwan gihapon karon diri sa Bohol. Kani pong sigiguan manggara po ning kadaghaning labunon oy. Haga. Biskay gamay ra tag labunon managhan. Bawo nga ano pud na nga og ting-uwan managhan man hinung labunon. Kaning tiglaba gatipid og sinina kaning mga di tiglaba hala sige suot kay di man maoy mo laba. Oo naman na guys. Kamu guys, kamusta naman mo diha? Kami ani narami aning sud. Milingaw. Magdungag na karong tagtaod hapon naman po ang mga alas 3 na siguro kapin ron. Problema na po mig sudan ron guys. Mao jud na among problema karadlaw guys kaning sudan. Okay ra ning luto. Kay kanon dali ra kaning sudan may problema. Awa man ingon nga problema may problema may kaya mo jud may pangpalit sudan. Ha? Kasi Jay guys so sus Ginoo gapukit cute. Jay oh. Tawag ko na Shaira guys. Sige guys, update ko na lang kayo sa susunod kong video. Kung unsa naman among klima dire sa Bohol. 101 ra guys, pero wa na gahangin-hangin, di pare gahapon nga kusuga jud sa hangin. Okay, bye. Salamat sa pagtanaw sa video. Please follow and share.